Zdaj olupimo čebulo. Poglejte. Zdaj režem čebulo za rižoto. No, gospod, kire sestavine boste pa dali v rižoto? Vas bom sesekljal na kosti. Potem A mene? paradajz, čebulo, meso. No, vaše meso seveda. Če ne vidite, nimate noge, poglejte se. Res je nimam. No, to je vaša noga. Bi jo probali? To je Ne. vaša noga. Tukaj Kaj imate ste mi naredili? vaše noge. Naš gospod, ki mi je prodal to sveže meso, bi ga probali malo. Imamo mi dosti doma, imamo 4 presce zjutraj za zaklad. No, povejte, koliko ste vam plačal za to meso, ki sem ga klupil od vas, ki ste ubili njegovo nogo, kaj ne nima. Dosti, koliko? Recimo, koliko je pa že bilo? 7 kil na 7? 10 kil je bilo. 7 evrov na kilo, pa zračuni 16. No, to je bil naš neumni specialitet. Dober je.